mladince plus 76 kg, Mauser Domen, Filič Aleksander in Berber Rene, mladinci plus 76 kg, na tatami številka 1. Te ne ve, kva kaže. Ja. Preveč ga je. Delaš, Aleš? Još ne klobase. Pajmonot, stop! Pajmonot! Daj, Draga. Delaš, Aleš? Čuvi glavo. Delaš, Aleš, delaš. Čuvi glavo. Super, dobro. Bravo, Grega. Aleš, čuvaš glavo. Možda. Ti kažete modro, a? Če ne veste. Kaj ti zdaj ni jasno? Delaš, Aleš. Čuvaš svojo glavo. Čuvi glavo, Aleš. Delaš, Aleš. Pazi, ne razbijem se. Rade glavo. Bravo, Grega. Sam vidite. Nasi dobro. Meni vidi, sve meni. Jutar bo. Čuvaj svoju glavu, Aleš, čuvaš glavu. Lega! Nadaljujemo z poveditvami in sicer ekipo kadetov. Tretje mesto, Karate klub Lovec na Pohorju in Karate klub Trebnje. Drugo mesto, Karate klub Kranj in prvo mesto, Karate klub Trbovlje. Aleš, delamo. Ma ne, zdaj ga bojo natisati. Prigate! Točko rabimo, Aleš. Čuvi glavo svojo, Aleš, čuvi glavo. Čuvi glavo. Čuvi glavo. Še ena 200. Ne vem, točke ne Pizda ma vašim izpustno, izvica na pol. Tam je vsi hodijo precej. Veš speh. Pa kaj speh preveč? Zdaj je izključen, mislim, da sem da zdaj. Pa kaj so oni? Bravo. On treba. To. Kaj zdaj pizda? Ne, ni več. Kaj je zdaj? Kva ti ni jasen? Kaj je? Znak. Kaj je zdaj fora? Enkrat šefu, enkrat hasu, enkrat hasu, čuje, enkrat da ni korentna tako. Tri kazne su bile izhodni. Četvrta, ta zadnja je bila samo kazna za boleće kad ga udaru. Ne seštevaju se, sve se ne seštevaju. Znam da se ne, ali mislim da su bile tri. Tri ishodne su bila. Ne, ena je bila.